BJP na lusing Manipur government na sa hiyamagi manungda loisan gada batabak singat huwa matam na lautok lag ni haina si Minister N. Birena Phongdokre. Haraw tel singkong da sagat urban National Sports University sabada ay napan pira pagkuning mag tengna mina bahaina miyam na warib lokre. Ingkumza lising ni marida first pagi mayokta masana masabu mai thajaduna thawai na potha pikiba athauba pebam chitaran jangi tara humdoi rak suba laiki da bakumon pangthokre amasung masagi hak phangnana ba court wakalu ba khundra pam kendra gi kaibi haikak mapal dagi mioi ama laikai digi tathokani haina ki helak le hairi Mayam Krumzari dong yebri bas impact news ni ai ke thoksom na hojai pungsa se phawgi maroi paw sing myam na pizari BJP na losing ba Manipur government ki 100 days program mai pak na loisin khraba matungda sahi amagi manungda loisin ga da thabak sing athu matamda lauthok lagani nungoi da thokhiba kangluk masel umkhatna bagi thodokta maina tumna sakra bai mung mari ki yum sing athu matamda sana na ba DC da khangan kre haina su seminesa na phongdokre loina na nungai ki umkhatna bagi matang da mayum makai leitraba miyam gi wakat tabada si Minister na thamoy sok na nungai taba phongdokhi singil lusing ba singa unabagi numit ka punsinduna ngasi pangthokhiba maridak suba miyam gi numit ki thoramda wafam asi si Minister na paumi singda phongdokhi bani hokhiba August 10 da si Minister Manipur gi mapanda satkiba amadi ngarang Independence Day oikhiba maram na miyam gi numit abadi singil lusing ba singa unabagi numit ani asi punsinduna ngasi punna pangthokhi bani si Minister na hai miyam gu unabagi thoramasi hena khodong sahanaba mioi marina saba grievance sale ama thamdana ngasi dagi mathok tawba hawre thoramasi ga mari leina tongan tongan ba wakat piba lakpa amadi tengbang hangning ba singi khanduna health ki amadi bank ki kabu sing thamle haina su si Minister na phongdokhi miyam thegdari khodong sadaba sing asi konana ba hona bada matam khara sangkhigani loina na government asina miyam gi nungsiba amadi mating sangi haiki ngasi si Minister na sorang na miyo lising ma samwa una khaibiga loina wakat sahum yang khai taki ekoi sidagi recommend tawrkanda department singuna tawbidaba hengbo kumbi campaign khlai to ayam bana kone study to bukanda dain harness kumbagi tawbidi haibu kumba ana bagi haibu kumba to matang khas sang do bor noi taw degi bank ki kangula health ki kangula health ki form mama pira kanda odu government thakala kanda pigi da bedo bido form boraga isda thame odu to wa program haba photo ke rola budu no pigi dai concern minister sinda recommend tawraga thadar ga tawrba nungai taba mananga sidai thana bada ha tana da khara dagi yum mai thana gi no mai kana gi kona gi taw hoji phabu yum sabi ri hoji phabu yum lai bam lai te plus working shed da phi thara ga tum lai bi ngang mai alu kamai tawr ke na tuna se pagi administration lai ri ba kangbu sin di jo alert go wat pra aduna ai kana hafta hoi manung hai ba moi mi marigi ke muda sar miyam gi numi ke thoramasi ngasi Thawal District Police na susindona pangthokhi loina na Thawal District Police na kona mafam singdagi lakpa punna mioi kuntra rom sarugyakhi mafam adugi akoibda lairiba yu amati drugs saba yonba tingnana ba nupi angang da sathaba crime sing yauna traffic management gi mathangda ahenba miyeng sangbina ba wakat kaya thangalamki Nakalamaromda miyam gi numit ka mari leina ngasi Works Minister Thongam Biswasi nasu mahaki new secretary talaiba office chamber da miyam ga unaduna miyam gi awana sing takre ngasi unakhiba singi manungda state asigi Senapati district ki border area da khundaduna lariba mioi kaya su yauki loina wakat singi manungda lambi phattaba sebiba mai phangdaba kul singda mai phanganaba masung solar connectivity lehenna bagi wakat sing amadi yum lejataba singi Pradhan Mantri Awas Yojana gi makada yum sabina ba haijar pa kaya pu minister na munataraba matungda kudung sadaba kaya du menkhana atuba matamda thabak paikhalagani haibigi thajabasu minister na ngasi lagliba miyamda piki banba yabadi ngasi yu angan madi hona minister asigi sanjen thongda leiba quarter da miyam unaraba matungda mahaki office chamber da miyam unabagi thoramadu makha sathaduna hauji pung nipal phauba sathari Impal West ki manung sanba harauk tel singkhong da malem gi thak ta sagat ori National Sports University sabada ayet apan ba pirpu khudimag thengna mina bahaina wareb lokre
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सागदरी मफम असिदा लमदम सिगी सिविल सोसाइटी कुंतरुक की मिहुत सिंह यावना ngasi pangthokhiba miyam gi mifam amana hariba wareb asi yauna wareb ahum laukhibani atopa wareb ani adugi manungda ingkumja lesing amaga samapan kuntaruk kunipanda state darbar na senjam sirang senjam khuno amadi kautruk khulda piramlaba lam asi mangba yaroi madugi mathakta state darbar na piramba valley forest reserve area sing revenue department ki makada lehengadabani loina manipur laingang na paikhalakadaba scheme amadi project khuding makta lamdam adugi miyam da mangjongna na tanarba matung thabak tawgadabani haibe yauri national sports university harautel protection committee na sindana pangthokiba miyangi mifam asigi matangda committee asigi working chairman irungbam ranjan na haikibada lamdam sigi sanori singna india ge sports da loriba thogdagbo sing thaduna harautel da national sports university sananaba होनबदा फुरुप अमना अपन बपी बस लाइबक थीबनी मफम असे स्टेट दरबारना चंजम सिरांग चंजम खुनो अमदी कौक्ट्रुक खुलदा पिरम लबल लमगी सरुनी अदुबु असाब डॉक्यूमेंट पारगा सही खरगी ममांगदा खुंदादना लेरगा मकोइगी लमनी हाइना क्लेम तौबसे युमफम यावदबनी मनमदना मणिपुर लेंगाक अमदी इंडिया लेंगाक अथुबा मतमदा मफम असे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सानना बथबक हौबियु लोइनना लमदम सिगी फुरुप अमदी लुपसिंगनसु स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबदा मतेंग पांगबियु हाइकी सिंगी कम्युनिटी हाइजब तारे पार्टिकुलरली मैं कुकी सिलनाउ सिंगना मैं मपा मपू की हाल तक तनी कायना मैना ngरंग नहान दंग लागा हाइजन बासी मसी युमफम छोगौदबने मदुगी मरमदे ममदे स्टेट दरबारना 1926 तगिना 32 भौगी मनुंग द पिरंबा इशू तौबने अदुना हारिबा पेरेट चिकी मनुंग जैदा अखोई ऑर्डर से स्टेट दरबारना पिबिरमनी मरम अदुननी हारिबा स्टेट दरबार की ऑर्डर अनी असी याम जेन्युइन लोरबा खुसेम की कई आर्टिफिशियल अमत याउद्रबा अदुम ऑर्डर ने मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की अहम सेमेस्टर की एग्जामिनेशन के रिजल्ट ngasi हाइदोकरे पुन महिरोई साम गतरे एग्जाम थाखिबदा महिरोई हुमफुनी तोइना पास तौखी अमसों पास तौगी सांगना सादा याखिन थोइ दशमिक मपन मरी नि हाइना कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सेरोल अमना हाइरकली इंकुमजा लिसिंग नि मरी के अगस्त तांग 15 दा इंडिया की निंगतम नुमिता अमुबा आइन अफसपा के मायोक्ता मसाना मसाबु मई थाजतुना थवाइना पंथा पिखिबा थौबा पेबम सितरजन की 13 सुबा लैखिदबा कुमोन तोरम पांगथोकरे मालेमदा सनद्रबा अमुबा आइन संगी मकुता सीगदबगी सरुक आइन असगी मायोक्ता मिकुप अमतंग ओइरबसो लैरमलगा लाइक सीखिबना हेना फै हाइन मियामदा लाउरंबा अथौबा सी सही अदुगी अगस्त तांग 15 दा ह्यूमन टूर्स तौरबा मतुंग थंगनब निमित अगस्त 13 रोइबे याहि तानकिबनी लमदम असगी मियामगी दमक थवाई कथोक्रबा अथौबा असगी लैखिदबा कुमोन असि महाकी पुनफम लमदम सेगारो तखेलबम लैकाय टीवाईसी ग्राउंड पांथोकी थरम असिदा सरु याखिबा यामना मियामना अथौबा असगी एकपा मितमदा हाई लै कतुनिकाय खुमनब उतकी मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF न सिंदुना पांथोकीबा थरम अदुदा सरु याबल लाखिबा तोंगान तोंगान स्कूल की मसिंग यामना महिरुई सिंग यावना मियामगी खोंसत अमा TYC ground की होरगा थांगई बन थाव ground तमना सटकी खोंसत अदुदा सरुक याकी बसिंगना repeal afaspa from our soil we want our rights long live Manipur amadi we are against black laws haina thaba black cards sing sijinaki लैखिद्रबा पेबम चित्रंजन मंगांगी 13 सुबनिंग सिंह कुमोन पालन थरम मणिपुर स्टेट्स फेडरेशन न सुसिंदुना बिष्णुपुर बाजार पांथोकरे थरमदा बिष्णुपुर बाजार लेब पेबम चित्रंजन मंगांगी मितमदा लमदम असगी महिरु सिंह अमदी मियामना लैसु कतुन काय खुमनब उत्तन पांथोकी ngasi थरम असगी सरुगा मोइना बिष्णुपुर यांगोय निंगथौ कम्युनिटी हॉलदा प्री मेडिकल हेल्थ कैंप अमसु पांथोकी लमदम असिदा लेरिबा मियाम मिट पांगमा मतम ओइरे अमुबा आइन अफसपा लमदम असिदगी लौथोकना बहोनबदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइना मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF के प्रेसिडेंट एन मुक्तांग मंगांगना अपील तौरकली ngasi MSF सिंदुना लैखिद्रबा पेबम चित्रजन की 13 सुबनिंग सिंह थरम पालन ग मरी लेनना मियामगी मिफम अमा थांगै बन थाव ग्राउंड पांथोकी मिफम अदुगा मरी लेनना महिरोई लोप असगी प्रेसिडेंट एन मुक्तांग मंगांगना हाइखिबदा लमदम असिदा लेरिबा मियामगी याइफनबा अमदी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक अफसपा लमदम असिदगी लौथोकनबा यामना तांगना फंगबा मियोई अमगी पुंसिबु अथौबा पेबम चित्रंजन करिसु निहनबा लेतना कथोकी लुसिंगबा सिगी थौदांग MSF ना अरेबदा ताहल्लोय MSF ना तोंगान तोंगान बा
human rights organization singa puna sanminaduna lamdam asidagi apaspa lokthoknaba United Nations phawba yona wakatnaba siam sare MSF na sangsilakliba khongjang sing asida lamdam asida leiriba miyamgi yamna chawba mateng tangai phadri haina en mukta ngamba mangangna phongdoki अखोगी याम लेखिद्रबा अथौवा पेबम चित्रजन मंगांगी लेखिदबा कुमोनगी तारहुम दोरक सुबा ऑब्जर्वेशन सेरेमनी गा मरी लेना कोइना पांगथोक चरिबा चमलबा फंक्शन असी तसेंगना मियामदा अखोइन मिट माइ पांगनबा करिगिदमक्ता यामबसिना मसा मथंदा 2004 दा मई थाजरगा सिगिबनो हिंगना सिरबगा पांक अखोगी सिविलियन सिंगसे मिकअप थोनिंगबा अखोई MSF as well as अखोगी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कोहरना लेजै कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स सिगा खुसम नजरगा अखोई इंडिया गवर्नमेंट दा अमदी स्टेट गवर्नमेंट दा प्रेशर पीबा मेमोरेंडम पीबा मतुंगदा इवन UN बौ अप्रोच तौनबे अखोई स्ट्रेटजी लोचन जरे Thau ground the pangthokiba miyang mifamada da saru yakiba mukoge General Secretary S Sanjoina phongdokibada amuba ai ni hariba paspagi banumda lamdam asigi miyoi kayama laikidre nupi oibi kayama gi izat mahan khre adubu ek asi lokthoknaba center abadi state ta leriba matamgi laingak na honadri phiba masida lamdam asida leriba miyam na amuba ai na si lokthoknaba honaba matam oire United Nations na ek asigi marumda state asida sathariba miyot minei asi khangna miyeng sangma matam oire haina Sanjoina phongdoki ngasigi tharomadu ko mari lainana mahiroi kaya amana I dan tauki Indiana makoigi maning tamle ngasi sahi hundra independent day ngarang pangtok tangai adugum lagu India amadi madugi makha force di loksing gaba Manipur asi lei diba ngasi gi maming tagi puppet government asi ngasi su kenap kasu leite BJP kenap leite no BJP no Congress no any third party no difference of the center the state lei diba punama sing asi miyam gi interest apam ta tokde sugol ba state am center ani gi kartel lei diba sasan ani marakta ngasi gi praja Manipur gi lakh kunipa se asugi mate wai aduna United Nations na Manipur am di India की थौसिंग अब मणिपुर गवर्नमेंट तरी थौसिंग से हक्थिंग लड़ी यंग पामी Ministry of Textiles Government of India की मखादा Sant Kabir Award Kamala Devi Sattopadhyay Award अपनी अतई National Award की दमकता लंदम से की फिसाबी सिंह की एप्लीकेशन कौरी award सिंह असी की दमक फॉर्म थाजन बगे अरोई बमतमना था सगी कुनमाथोई फावनी अकुपा मरोल की दमक Directorate of Handlooms and Textiles की ऑफिस तक की खंग लबा यागनी है ना डिपार्टमेंट असी की सेरोलमना हैरगली Masagi hak panganaba कोर्ट वाकलबा मियोय अमा लाइकाइदगी तांथोकनी हाइना किहलगली हाइरी असिगुम थोंग असि पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी खुंद्राकपमना अकन मोंगदा कंडेम तौखिबगा लोइना मरी लेनबा सिंगना मियेंग संबिनबा पुनिंग सिंगसिलकली ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada Peace and Development Coordinating Committee खुंद्राकपम की सेक्रेटरी थौदाम हेमजित ना हाइखिबदा कईबी हाइकक मपाल LP स्कूल की ओजा वाटपतगी मफम अदुदगी यामबेम इबुंगसा कौबा लेकाय अदुगी अंगांग कया ट्यूशन तंबीदुना लैबा मियोय अमबु हौखिबा सही लिसिनी 13 दगी ओजा ओहंदुना लाखी लेरना यामबेम इबुंगसाना वाजरब सिंह अदु उबीदुना स्कूल मैनेजमेंट कमिटी अमदि विलेज डेवलपमेंट कमिटी की अपुनबा मिफम अमना स्कूल अस्की अवाटपा ओजा के DPC तोरकपदा महापु खननब वारे फावबा ताकी अदुबु इखंग खंगोदना हौखिबा सही इन कुमजाले सिनी तरा मंगादा कईबी हैकक बपाली कम्युनिटी हॉल अमा साननबगी दबक लाइकाय अदुमकी निंगथौ खोंगजम हेमबा कौबा मियोय अमना लम पीखी कम्युनिटी हॉल साननब लम अदु पीबगी दमक कईबी हैकक बपाल LP स्कूल की ओजा अवाट पदु एन हेमबबु ओहेनब खुंद्राकम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA तोक्सोम लोकेसोरना ZEO जोन 2 इम्फाल ईस्ट से इदुना खंगल लमकी हाइना मराल सिरगली लोइना मतम सांग स्कूल अदुगी महिरोय सिंग तापी तंबिदुना लागलबा यामबेम इबुंग चा हारिबा मियोयसी स्कूल अदुदगी थबक लौथोक्तुना स्कूल अदुदा संहंदना होनरखिबनी हाइखी सही इंकुमजाले सिनी 13 दगी पैसा अमत फंगदना महिरोय सिंह तापी तंबिदुना लागलिबा महाक की हक फंगनबा यामबेम इबुंगसाना कोर्ट वाकलुबदा विलेज अथॉरिटी ना केस हंदुओ नत्रबदी लेकाइदगी तांथोकनी हाइबना सिंगबा किहन खंगनबा तत्तना तोरकपदगी Peace and Development Coordinating Committee खुंद्राकपना वाफम असी मियामदा खंगनबा पुथोरकपनी हाइना कमिटी असिगी सेक्रेटरी ना मखा ताकी लेकाई की मियाम की हौले बांगांग की थबक तौजरीबा आई नाउसिदा येंगिबा मियेंग तौरीबा थबक असिदा अखो PDCC ने याम हक्चिना लौई याम नुवाइते थमोइ सोगना कंडेम तौई असुगुम लबा लुचिंगबा जिंगना लेबाक के अफब थबक तौगदा मियोसिना खली वाखलोसे यानिंगते MLA ना UOE हाबगी खुदम आइसिदा लेजरी मणिपुर अवोनबा अफबा मा पुरकना नबा नौना पालेबा सरकार की मियेंग चिंचिनजरगा मरेनबो अथॉरिटी ने मियेंग चंगबिदुना इनाउसिना तौरीबा थबक थौरम हौजि थोइबा थौदोसिदा
ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯥꯒꯁꯠ 13ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯇꯈꯦꯜ ꯃꯈꯥ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯁꯔꯆ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯄ ꯃꯃꯥꯡꯃꯛꯇꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ KCPMC ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ PROꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯈꯥꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯆꯍꯤ 63 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯦꯜ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯌꯥꯎꯕ 9mm ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯔꯣꯃꯥꯜ ꯂꯧꯀꯣꯜꯗꯒꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯣꯏꯊꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯣꯏꯊꯣꯡꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯒꯦꯠ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯂꯩꯅꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯎꯐꯨꯜꯅ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯂꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ Manipur gi lengang na hokiba August 13 anauba homecoming ceremony pangthokiba do anauba Sarendra drama mani thoinang ngai oiba wafam nati haina korkongi media coordinator KSS yohebana thokpa serola mana hairakli loinana UNLF ki measure ni haiduna puthokhiba sapam mohon allies iboyaima tentha khuna wasi measure natte second lieutenant ni aduga captain ni haina puthorokliba longjam jitin allies manglem allies boinau yaripok kekru asisu lisini tarukta surgeon major oirambani makoi animak mission ngaktani haina serolamana thamlakli loinana RPF PLA gi mioi ni hariba brigadier Zame Elias Utam matam sana lukki thabak torum labasu ningtam yawol lalo wasibu makata na kumang sauksin na pukhatpa ngamnana ba yawol gi wakal loksing watpa misak amani haina serola sina maral sirakli amaromda Manipur lenga ke sarena drama da yariba G Zame yawloi ningtam lami ama oibigi tangai phadaba mahi masing oiba loksing watpa masung wakal laksangi phibamna masa mathandai kairaktuna topa lupta sensinduna mission oina leramlaba RPF oikidraba mioi amani haina RPF ki assistant secretary publicity bangkim na thadrak paserola mana sengdoragli ngasi nongalamdai pung amaga minute tara adwaida andro police station ki manung sanba yari pok tulihal maya lekai da laiba Muhammad Sabir Ahmad sahi kuntaret apokpa Muhammad Sapirullah ki mayumda thamba tata Magic MN04A 7694 amadi Honda Activa MN01C 9845 asi mai tharam ni hairi tata Magic asi tha taret ki mamangda sangai umpham Pulai Makong dagi Muhammad Alam Khan apokpa Muhammad Naziruddin dagi laiduna ming onri gari asi bolai bamiyo yasina gari pok turihal dagi Muhammad Amar Khan sahi kunipan apokpa laikhidraba MD Nasiruddin ni tata Magic asi Amar Khan gi thonga lambi yadabadagi mamanaba Sabir Ahmad ki yumda thammani gari asi kanagum kharana laklaga thaw haiduna mai thabo irangani haina hairakli yumgi sumangda kerosene hapa bottle ahangba amasu leiramli Activa thamliba mafam asiga Magic thamliba mafam asiga lapnai Activa na sumang da aduga tata Magic asina yungi makha thangbada thambani tata Magic asigi mathak thangba ayamba saruk sakre aduga Activa aduna setki saruk khara natna ka hena sakhaudre thogok asigi matangda andro police station na case ama lokatuna tijenba hokre adubu hojik phawbi oina kanana kari maramgi thari bano haiba sapsaba khangmangamdri Hokiba August 13 Manipur lenga ke sarida drama da masana masabo kanglaipa Communist Party Military Joint Committee KCP MJC ki kadarni haina saktaliba Soram San Elias Shamsal Elias Ratan apokpa lekitaba is Modhu Singh Paurabi makhale kai harbe mi asi KCP MJC ga kari mahiram amata damani leinade amadi hariba Soram San amadi mahaki manungna numit humni phawpi banungda KCP MJC da Sengdorakadami haina lo na thinkraba lupa sigi publicity and propaganda gi secretary ningthem manganga serol mada khanghalakli matang swasi da break malosagi Manipur mani malangi tongan ba I pau singalon na koi break tigi yam tuna hanjarake impact news booming tadun lebiu break matang da mayam amu kana taram no sare bulletin asigi makata pau mayam da pizari
Susanpur district ki bunglol khulde ki organic har sijinaduna thaba ki hom amasung umorok sing sajen thongda leiba horticulture department mamangda khunja singna yonba hore ki hom amasung umorok sing asi handak sahi asidagi organic har sijinaduna thaba hobani hairi organic har sijinaduna thaba kiu hariba ki hom variety makal ase kilogram amada lupa kun manga da yoli umorokna gram sani da lupa sama tara dagi horga kilogram amada lupa sangwa phawba yoli organic ki pothokni haina thaba banner ubada lambi da salama mioi singna sanglaktuna ki hom amasung umorok sing leina ki pothok sing adu khunja lomi ahum mari na punsillaga gari nektuna mafam aduda yonba lakhibani ki hom yolam khibi district adugi bunglol khuligi tingneyo bunglol na mafam aduda pot thaba matamda hanadi chemical har sijinabani NGO sing laktana organic ki oiba har sijinadana ki hom amasung atai pothok sing thaw haina haibadagi organic har sijinadana sahi asidagi pot chai thaba hobani mafam aduda singmai organic ki har sijinadana ki hom amasung atopa pot chai kaya ama thari horticulture department ki official singna organic har semgi training piduna masa na har semba hairakpadagi pothok sing su hena puthokpa ngamde haina phongdorakhi kumsi nauna semba sina kharalan na thaye lising kun thaye pam ani ni egi khakta so lising yang khairom ni ado mi pam amada lising humpu tara thaba lising humpu thaba lo pari ani ahum chauna semba na ajamba oibani aikoi na bisenpur da su ningthokong da su moirang kumbi sagang churachandpur mafom khuding maksida koi chen le gari ma mumbai ra gadum koi chen le government da di khara thuna karino lampak amada ima kaiten sing sedai khoi si sil lei terabani na e khoi gi oina inphan manung da su mi tara kun phamba jana ba bazar set amadi sembi ba pame Kihongi pothok matokram ne hengkar hanagata ke haiba lawmi singda khanghanna ba numit humni ki capacity building program amanga sei haukre ICAR resource complex for NEI's region Manipur center amasung krishi bigyan kendra Imphal West na sinduna training program adu pangthokibani NEC ki funding makada Manipur yauna Arunachal Pradesh amasung Meghalaya da satharagli ba integrated horticulture including fisheries for NEIs in India haiba project amagi saruka moina program adu pangthokpani program adu da saru yakeba KVK Imphal West ki program coordinator N Arun Kumar na phongdokhipada lamdam asigi lawbi singna ki ho paksana tharabasu scientific oiba mongda thadabana maram moiraka ki hongi pothok asi marang kaina pothok ngamdri maram aduna lawmi singda scientific method sejena handuna ki hongi pothok marang kaina pothokpa ngamnabagi pandamda program adu paikhatpani masina lawmi singi income hengat hanbasu ngamgani haibagi thajaba phongdokhi lawmi yankaina saru yakiba program adu da Manipur government ki horticulture and soil conservation ki director K Kipgen ICAR Manipur center ki joint director Dr N Prakash amasung resource person kayana saru yakhi Ministry of Agriculture nasu koi ki horticulture and soil conservation department sisna fruit cultivation ki matang sida only pineapple is a major crop which will be taken up high number pineapple khaktang no hoi thagadamni high na ministry is leprabni hayeng pangthokadaba miyamgi peaceful rally ki damang Imphal Valley da leriba Catholic school sing hayeng August 13 ki oina suti lauthole haina Catholic Educational Society Manipur gi serolamna khangalakli Hargi awaba mayong dariba moirang kendra gi lawmi singda kendra sigi MLP Saras Chandrana har yenthokre moirang pharimam laikai da leba MLA gi yumda atopa laikai mari gi lawmi singda ngasi MLA na har adu yenthoki ngasi sataki ba har yenthopki tharmada MLA P Saras Chandrana haikibada handak sahi gi oina kendra sigi lawmi singda har back listing ani yenthokre makata na lawmi singi har gi awaba laitana ba makata na har yenthopki thabak sataki ni haina thajaba piki Sahi khudingi leptana pangthokthuna lagliba kaksingi ibudau sengmai ningthogi hiang kumai lagliba September 3 da pangtholagni haina sengmai ningthau seba committee na seroramada khanghalakli loinana kumai asigi damak hidanabgi tengmai laigi tengmai lepkodaba sing lagliba August 15 phawbigi manungda committee asida ming pisalaknaba hairi Noni district ki Rengpang khulda numini ni sudna sathakadaba free medical health camp pangthoklunaba medical team ama khulla sigi dama khongsan khre medical directorate amasung National Identity Protection Council nikona sinduna sathakadaba medical camp adada
saruk yagadaba Niko gi member masung doctor singiti madu Kaisapat Junction dagi khongsan ki ke maduda physician pediatrician ENT orthopedics ki doctor mangana laing sathakani rengpang da natana manang nakpakul kayagi khunja singchu ke maduda laing bagaloina hida langthak su yentokani hairi Koi sing tam animak nung sinabagi apun malising amata na purak na bay na niko committees na sindana agas kitang taranipan adi anabayam na leragan na tarapan bau sang dabay abagi KMC mayam sang danas main hona bani singilam oy bani ni yam na tam na leba adu mafam sing doda koi ngasi sakador tim masina sangna thi dana hana na coordination adagi ha pau sing ji hana phaunar ba matungda smaina hayeng dagi hogadaba KMC ngasi lamthagador basin IKTRP Medical Officer Dr. Asghar Khan ki supervision makhada MS Shipla Company Limited ka khosamnaraga Imphal Kangsup Tamil Road Project Hindustan Construction Company Limited na sindona Imphal District ki manung sanba Manipuri da free screening test with hepatitis B vaccination pangthokre hariba tharomasi hepatitis free India program gi makhada Manipuri da leiba Sharma building da ngasi ayupung 8 dagi dongthil pung 5 phawba sathaki free screening test aduda mafam adagi nupa nupi sahum lomna saruk yaki Yellow mi kanana ba ordinance sama status da sana halo amadi mitop na election da mirep amasung mihut oiba yahandana ba yellow mi singi dama reserve oina thamba mani electoral roll dagi mitop sing khandok pa haina case ena changselakpa kongjang asida People's Action for National Democratic Movement pandam na thadrok paselo lamada mapung phana sogatli haina khangalakli Indo-Myanmar Friendship Bridge da Myanmar lomdagi India da sanglakpa miyoi siga Manipur Police amasung Myanmar Police na puna traffic ki niyam takgi thabak satari India rom da sanglakpa matamda India ki traffic rule inanaba tha asi ki haurakpa matamdagi thabak paikhatpa haurakhrabani Friendship Bridge asi landanas sangadaba miyoi singda Myanmar Police na makoi marol da India ki oirom da satpa traffic ki niyam adu ngakna sananaba pautak piki Manipur Police ki maikai dagi su oiromda sananaba sign tawdana niyam taki Kabui Dharma Seva Manipur ki President Pandit DL Kabui Kabia Bhushan atoiba mitunglen oina kaksing pangantabi makhalaikai da leiba Radha Mohan Seva Samiti ki madopta ngarang punghum taba matamda Krishna Janmashtami ki thoram pangthokre haina serolamada hairagli loinana Malayam da Santi Purang na miyam na Gita Sastra Padana masigi kana basi launa basu hairi Mahiroi singbu leiba ki niyom khanghanabagi matangda nomui goiba legal awareness program amangasi Hauka da leiba Asem Gojendra Memorial English School da pangthokre thoramadu District Legal Services Authority Thawal gi mi makata Integrated Progressive Rural Organization Thawal Kiam Sipai na sindra pangthokpani ngasi Hauka da leiba Asem Gojendra Memorial English School da pangthokiba tharamadu da awareness program asida advocate case Arunjoy amasung case Indramani na Right to Education Act POCSO and Cyber Crime Act Free Legal Aid and Mob Justice haiba hiramda gwangangloi oina wangangki Ngarang nungthil pung ama makhairam tarakpada lamding khumanthim laikai da level lamding Executive Welfare Association ki President Sorokhai Bam Ojit na lusing duna sangai yuphamda mayai kaba drug amadi number 4 yon ba amadi saba sing mayok drive site tharobada miyoi amana thangjau paira ka koitan tanara hairi lobasigi member sing tanara ke ba miyoi dadi MD Ayazuddin Khan Sahini Punitoi sangai yumpham nungphau dagi ni hairiba miyoi asigi mathakta mari leinaba singa akan maming sangbinaba association asina appeal torokli Hauzik sanabigi pauda Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA gi nipuni palak soba sport climbing course lariba August 16 ki September ma paupa kangla artificial climbing wall minu thongda pangtholagani saruk yaning singna August kulhum dagi mamangda MMTA gi minu thongda leiba office dagi form lobinaba association asina thadrok pasero lamana hairagli Moirang team ibobi Memorial First Division Football League Tournament aba Ketigau mai pakre ngase yo Ketigau leiba aba gi sanabungda sanakiba Football League Tournament asigi taramatoi suba league match amada aba Ketigau na ESU wangkai pupanjala ma sainada maiki ba piba ngamki Imphal District Football Association gi ming makada satarliba First Division Football League Tournament asida team nipan sarugyari hayeng sanagada ba
टूर्नामेंट असगी तरानिथोय सुब लीग स्टार क्लब टॉप मोरंग कंपो मदी SWC खोगमन अनिना लंबा तौनरगनी मणिपुर युबू ओइदना पांथोकदरिबा सब जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप की दमा मणिपुर की टीम अमा सेमननबा ट्रायल कम कोचिंग कैम्प अमा ngasi पांथोखरे हाइरी सलिब सही असगी सेप्टेम्बर 3 की 19 फाउबद पांथोकदरिबा चैंपियनशिप असिदा सरुक ज्ञाननबा ngasi खुमलपा आर्टिफिशियल टर्फ द पांथोकिबा ट्रायल कम कोचिंग कैम्प अदुदा गोलकीपर अहुम डिफेंडर मापन मिडफील्डर तराहुंदोय अमदी फॉरवर्ड की नुपी मसा सानरई मरी यावना पुन सानरई कुमापन्ना सरुक यारी सथगदरिबा चैंपियनशिप असगी दमक एम सुरमलासन अमदी एम मनितोंबी देवी अनिबो मैनेजर अमसुंग कोच ओइना खनख्रे हाइना अम्फागी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थाद्रोक पसेरोलमना हाइरकली महाराज कुमार घनीन्द्रजीत मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकांपात माई पाखरे ngasi नुंगथिल कैटेगरी लेबा अबागी सानबुंग सानखिबा लीग टूर्नामेंट असगी 52 सुबा लीग मैच अदुदा 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकांपाना दोइक यारी पोकपु पाजल अमा सेनादा माइथि बपीबा ngamki सथरिबा सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असगी 52 सुबा लीग तना PYA कायरंग अमदी YOAC खुराई कोनसम नाइका यानी मैच असगी अपीबा मतमदा पाजल अमता चनब ngamdana मैच असि ड्रो सत्की मैच असिदा PYA कायरंग सानरोय अबुंगोना मैच असगी 100 अमदी 103 सुबा मिनट सिंगदा सानबगी सना कांगोन तुगाइना सानबगी दमक सेंटर रेफरीना रेड कार्ड पीतुना मैच असिदा मखाताना सानहन खिदबगा लोइनना YOAC खुराई कोनसम नाइका इसकी सानरोय लोहित गोगोई नसु मैच असगी 103 सुबा मिनटता सानबगी सना कांगोन तुगाइ रोबदगी सेंटर रेफरीना रेड कार्ड पीतुना मैच असगी मखाताना सानहन खिद्रे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मी मखादा जुलाई 13 की पांथोकपा होखिबा लीग टूर्नामेंट असिदा टीम 13 सरुक यारी हयेंग टूर्नामेंट असगी अरोइबा लीग मैच अमदा उपा क्यामगई अमदी UPSA पुखाव अनिना लंबा तौनरगनी सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप नॉर्थ ईस्ट जोन क्वालिफाइंग राउंड था की कुंथ्रादगी सेप्टेम्बर मरी फाउबदा इम्फाल पांथोलगनी हाइरी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मी मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ना युबू ओइदना पांथोकदरिबा फुटबॉल चैंपियनशिप असिदा सरू यागदरिबा मणिपुर की टीम असिदा गोलकीपर ओइना सानरई अहुम डिफेंडर सानरई 3 मिडफील्डर दा सानरई 3 अमदी फॉरवर्ड ओइना सानरई अहुम खनखिबगा लोइना रिजर्व सानरई ओइना नुपा मसा सानरई अहुम खनख्रे हाइना अम्फागी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ना थाद्रोक पसेरोल अमना खंगलकली सही 55 हुंफु फाउगी मनुंग दलेबा मियोय सिंग ओइबा अनिसुबा श्री श्री गोपाल देव लीग कम नॉक आउट कांग टूर्नामेंट गोपाल देव कांगखुट यास्कुल की टीम बी माई पाखरे ngasi यास्कुल दा लेबा श्री श्री गोपाल देव की कांगसंग दा सानखिबा कांग टूर्नामेंट असगी मापन सुब लीग मैच अमदा गोपाल देव कांगखुट यास्कुल की टीम बी ना गोपाल देव कांगखुट यास्कुल की टीम ए बु पांजल 15 13 ता बाइथिबा पीखी श्री श्री गोपाल देव कांगखुट ना सिंदुना था असगी तरेत की सानबा होकिबा कांग टूर्नामेंट असिदा तोंगान बा कांगखुट तरुंग सरुग यारी सतरगलिबा कांग टूर्नामेंट असगी हयेंग सानगदबा 13 सुब लीग मैच अमदा IWKK उसे कोन कांगखुट अमदी सिंगजमै कांगखुट अनिना लंबा तौनरगनी फर्स्ट साउलिन चांदम मेमोरियल टेनिस टूर्नामेंट लिसिंग 13 लालिबा कस 15 की थांगई बंदलाइबा थाव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की थाव डेको टर्फ टेनिस कोर्ट चथरगनी टूर्नामेंट असिदा कैटेगरी अनि वेटरन डबल सेक्शन अमदी बॉयज सिंगल सेक्शन हाइना लगनी हाइरी मसाना सिबो पांजब सानोरी सिंग टूर्नामेंट असिदा सरुक यानबगी दमक टूर्नामेंट डायरेक्टर तुलेट थोंगबम दगी अकोबा पनोल खंगनबा यागनी हाइना थांगबन एथलेटिक यूनियन थावना सिरोलमदा खंगलगली अरोइबदा बुलेटिन असगी हेडलाइंस अमोन मियामदा थमजगी BJP na lusingba Manipur government na sahi amagi manungda loisinggadaba thabak sing athuba matamda laukhtholagni haina Chief Minister and Biriyana phongdokre Alautel Singkhong sagadrba National Sports University sabada yeda panpira pakodimak thengnaminaba haina miyamna warep laukre इंकुमजा लेसिंगनी मरीदा फसपा के मायोक्ता मसाना मसाब मई थाजदन थवाइना पोंथा पीखिबा थौबा पेबम सितरंजनगे तरा हुमदैरक सुबा लाइखिदबा कुमन थरम पांथोखरे
अमसों मसागे हक फंगनब कोर्ट वाकलब खुंद्राफम केंद्र की कई भी है मपाल मियोई अमा लैकाई तांथोकनी है खेलते है।